Jedna od mnogo gorih stvari od prostitucije je kada muškarac na osnovu toga što pomogne nekoj ženi traži za uzvrat da ona spava sa njim. Žena koja se bavi prostitucijom je raščistila u svojoj glavi zašto radi to što radi. Međutim, žena koja je bez posla ili joj je potreban novac, neuporedivo teže podnosi takvu vrstu usluge za uslugom. Toliko je gazdi koji ne biraju radnice po njihovim radnim kvalitetima, već biraju one sa kojima bi eventualno mogli nešto da imaju. Seksualni odnos nije prljav sam po sebi. Prljav je kada je sredstvo za nešto, kada jedna strana koristi potčinjeni položaj druge strane. Otuda nema ništa gore od pozicije žene kao konobarice ili u nekom drugom svojstvu u večitom muškom napaljenom društvu. Nju materijalno stanje nagoni da ostane tu gde je, da radi, prima platu, izdržava decu i sebe, dok je stalno uvek iznova predmet poniženja. Postoje žene koje to vešto koriste, svesne su cene koju moraju da plate i to bez problema rade. Međutim, ima i onih kojima je čast najviša vrednost u životu i koje sebi nešto takvo nikada ne bi mogle da oproste. Nema ništa gore nego kada muškarac kupuje ženu, kada nije u stanju da je privuče na bilo koji drugi način, nego kada na osnovu onoga što joj nudi pokušava da zadobije njenu pažnju i tijelo. Njegova moć i položaj postaju put do nje, a ne međusobna privlačnost, zaljubljenost i ostalo. Otuda i termin kurva, ne zbog prirode žene, već zbog atmosfere u društvu gde muškarac koristi žensku kurvinsku prirodu da bi joj sve to kasnije nabio na nos. Zato se gledaju tuđe žene, a svoja se zaključava u kući. Zato se žena kupuje od samog početka, a posle kada sve naplati sa kamatom i ode, proglašava se najgorim mogućim zlom.